Limba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, kayan panagdingdingeg. Kadwa, uray dinadahil na nagtimulayo. Saana na may babawi pa ni Don Placido tinalpasan ang agraryo adagada. Angelo! Angelo! Apay tatang, anya ti bagayo. Kwa, dagiti taltalo ni Don Placido ang agraryo. Bambantayan dagiti pasurot na. Anya, sana mabalin. Asa na rin mga bantayan dagiti tao na dagiti taltalo may Angelo? Talaga sana rumbay kakadwa. Kami ka dagiti taltalo may! Napanda ng hilo. Mapantamat tatang. Naskan na makapaglilinawag tayo karagiti pasurot ni Don Placido. Taging da kayo lang dito. Saan kayo nga magdangpay? No kaya tiyuti na sa'yo at. Apay pambantayan nyo dagiti nayawatan na taltalon tiapom. Ay, awan tinaiyaw awat kada kayo ni Don Placido. Nagraryon dagita ataltalo na bambantayan nyo. Kukwan dagiti napagasatan ngay mawat iti titulo. Ay, sana bigdigan ni Don Placido ti panakagrayo dagiti daddu mapasat ti dagana. Isungawan ti karbangan ti sino man kada kayo amang taripato kada gito at talon. Sige, umanaw kayo. Da kayo ti pumanaw dito eh. Tas saanan adaga ti apom dagiti bambantayan nyo. Umanaw kayo. Anak ng arasan, urayan niya ti mapaspasama. Katsanda kami ang mapapanaw dito eh. Da kayo ti rumba nga pumanaw no kaya't yung awan ti maisagmak kada kayo. Ayaw kayo! Ayaw! Ayaw kayo! Kakadwa! Kasa! Inkasayo dagiti pagtugyo. Kat impaturong nyo kada kami. Sige, padasan nyo ti dumaro. Patayan kayo amin. Angelo, sana mabalin nga aglayos ti dara. Awan sir-serbi tinagunod tayo abaligi. Numatay tayo men. Da tayon di umatras. Ayop kayo burog. Addan tulat taal daw yo. Nagkatensyon gaya mi day dayan da burog amang bambantay kadagiti na agraryo at taltalon tayo, mama. Anya, kasanwa nagkatensyon ako na, miha. Kuna ni burog, anapan dagiti manalon iti ayanda nga agbambantay. Kat pinanggap da adaro pa ni da. Sembergwensa. Imbaglagit din tanalibtak da burog anang ikasa kadagiti paltog da. Katimpaturong da kadagiti nagalburot aman nalon. Isangawan mat lang tinaramidan da. Masapul ama-amuan ni Papamday to yabanag, iha. Takayon ti mangyawag kan kuana, mama. Wan, awagak kat ipadamag ko tinapasama. Anda lagi tinayawat ka na kami at talon na gilaw. Wan nga ron. Saan kaya madanagan? Kukwayon dagi at talon nga oray bambantayan da. Angelo, oray masawa ko kuadan. Kat saan dalat tamot amagamulo. Tanakabantay mo't dagiti tao ni Don Placido. Umasidag tayo manan ka ni Mayor Tatang. Kakadwa. Iso ti pagpatulungan tayo. Wan nga peso. Nasayate na, Angelo. Masapol nga ron nga ikadeng tayo ti aldaw nga ipapantayo kakadwa. Itikas ta, makaapan tayo amin. Wan, honey. Nagbutang matla ang dagiti katalunan tayo apakay ramanan da Miguel ken Angelo. Gapo iti panangi ka sa daburog kadagiti paltog da. Pimanaw da, awan naraminan da. Wan, honey, nakabantay na lata. Napanpinasyar ni Chloe da. Tapambaran na kano makisarita ka ni Burog. Wan, awan pagdanagam. Tigagara ti anak ta ijay, kat nang ted iti abasto dagiti agbambantay. Sige karudan, honey. Kat agan-anad ka dita. Bye. Kaanong tungaraw ti ipapanyukin ni Mayor Miguel? Inton bigat, nanang. Saan min abay-bayagan timapan? Tapno matrabaho mo tin lagi ti manalon tinayawat kadakwada adagana. Tatang, aday baga dagiti nakaawat ni titulo ti daga kakadwa tayo. Anereta, bro.
Kunada saan da na patuluyan ti agbalay dito kimigaw. Anya? Oh. Apay, agsublida ka di metlaang, ijay purok da Santa Ignacia, apaw. Ijay ka di metlaang, ti pagbalayan da. Nga uray no saan akayat ni Don Placido. Saan da nga agsubli di Santa Ignacia apong. Iso saan nga ijay ti pagpatakderan da kadag ti babalay da. Ne, sa rino nga ron. Mapandan to kano agbalay kadag ti nayawatan kadakwada at alun da. Oh. Uwan angam banbantayan mat dagiti pasurot ni Don Placido. Ay, kasano nga raw ang makapatakder da iti balay. Mapan kami to iti opisina ni Mayor apong. Agpatulong kami amang resolve iti problema. Ay, agyaman kami kadagiti insarong karayo nga abasto, mi senyorita. Awan ang yaman na, Borog. Tapagrubangan mi ti mangtad kadagiti kasapulan yung agbantay. Wan gayam, saan ka din na nagsubsubli dagiti may aman nalon? Ay, sahanan, senyorita. Kasayat no kasta. Tayo na yunay ni Papa, nga awan ti palugpusan nyo amang sukay kadagiti dagkami ang nagraryo. Ay, uwan, senyorita. Namnamain nyo. Nga awan ti makaasidag kadagiti dati akatalunan nyo. Nang ikabil kami pa'y iti placard. A private property. Kat insabit mi. Insabit mi iti alat. Nakawanan ti umay agbasak-basak ditoy. Apay, di kami simuro tayo kada Anghelo anapan iti opisina ni Mayor. Ngaputada pa panan mi kadapasyo. Panyong konsibyo itangal daw nanang. Sa dinaw, ti papananyaw. Nanang, saan nyo ko manadamagan? Ang mga nuag nervyos kay manan numamuan nyo. Ay, sus. Iti dayta anay bagambarok. At adda amadanaga na. No di mo ibaga ti papananyaw. Tanalpas iden titulag yung amapan kay amen ken ni Mayor. Sa ita, nagbati kay mat kadapasyaw. Uray ta nalaing mo di apo ko yo, nanang. Papananyo nga minaya, tadi kay mat simuro ton kada Anghelaw. Unay kiti makinahunton yun, aya, nanang. O sige, ibagak man langan. Sa dino nga men, ti papananyaw. Kinasarita dakdapasyo, panyong, konsibyo. Ako yugag ida itinanggatangak idi iti paltog ko, nanang. Tanakaurnong da kanumutan iti igatang da. Aniya? Ay, talaga nga ambisyonan damat ti makasursuro apo maltaw. Nanang, tapalan daw na niyang hilo. Gapo iti pan nakakita da anasiglat a pumaltog. Iso akayat damat ti madan iti paltog. Tapno makasursuro da kanuma. Adaw mahuawag ka, saan mata naka-phone book? Sungbatan nyo lang ta, Mama. Tamang ano napatagtibaga day tang umaawag kada kayo. Waniha, Sige, panawan ka ba lang dito eh. Papanak man nagtimplay iti Diyos nga inuman tayo. Kat may nakapudpudot ni panawan. hello? Oh, Mayor, da kayo matgayam. Anya ka diti bagayo? Anya? Itay pa'y nga awagan nyo ti asawa, ngam di na kay sungsung bataan. Ay, imatindar nga min iti business forum, Mayor. Kat amangan no busy, so ati na kay masung bataan. Syaklatan ti pagibagaan nyo. No adda kayat yung nga ibaga iti asawak, Mayor. Ta syakton ti magidanon kan kuana. Inaksyonan na dagos ni Mayor Timbagami aparikot apong. Itay pumanaw kami iti opisina na. Kuna na nga awagan na adagos ni Don Placido. Sapay la ko mga raud. Tamarisolbaan na saya at niya si Dugyo aparikot ken ni Mayor. Takkal ti pamatik nga agtulnog ni Don Placido. Tawan karbangan na amang ipawil itin agraryon aragada. Ala, maamuan tayo ito, apaman nga addan to resulta, ti pan nga kisarita ni Mayor kini Don Placido, apaw. Wala po. Wala kaya. Ni tatang, saan da ka di pa asimmangpet kadamang pasyo? Saan pa? Maring no nakamirok da iti katangan da apaltog. Ay napog, di mula amaw. Ngam kasla agner-nervyusa no makakita akiti paltag. Kasta talaga no saan kayo asanay. No apay kat nga may nga ambisyonan pay laang da pasyaw.
Panyong konsebyo ti maadaan iti paltaw. Kayat damat ti makasursura Apo Maltog. Iso kayat da ti maadaan iti paltog. Awan anay mo nga men kat nga inapalan da apaw. Ay na, luwapay kat nga min empakitam kadakwada. Ti kinasiglat mo Apo Maltaw. Naranaandak lang idi Apong. Ngam nasayat mat. No adda kadwami kan itatang nga adda paltog na. Tapno adu kami asumaranget no adda kabusor. Asino di mawag ka da kayo, mama? Ni Mayor iha. Ay nga timbaga na. Itay na kanupay nga awagan ni papag mo ngam di mat sumubat. So kapilita na siya kung tinawagan na. Apay ka no? Kinunanaan na pan nagkamang kenkwana dagiti sigo na katalunan tayo. May panggap iti pinabantayan ni papang mo at taltalon tayo ang agraryo. Anya? Kung ana nga i-pull out tayo kano dagiti agbambantay, ta saan tayo kano matan adaga ti bambantayan dagiti tao tayo. Unay kati kinabiangot da di mayor, mama? Huwag nga rod iha, iso masurunak unay. Oh, kat anya tinsumbat nyo kan na. Kung nakajak madesisyonan, iso nga'y bagak nga awagan nanto ni papang mo. Kasaysayahan siguro, hindi ulat na ibagbagakin ni papaday ta. Kat saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo? Nagpangta, kaswan na tayo no di tayo i-pull out dagiti tao tayo. Anya? Kas tamanan ti sa una? Kas di manan idi ti sa una? Idi pinabantayan tayo ti purok dagiti katalunan tayo, mama. Wan iha, Wah, but-butangan na tayo samat ni Mayor. simperkwensa. No kasta tiranta na kat nagbidtot. Tay ti kaano man, saan kam to amabutang kan ni papang mo? Anya nga rod ti aramidan nyo? Awagag to ti abogado tayo. Iyuman ko kan kwa na da ito'y aparikot. No anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agyamanak no naipakamuyon ka iti masaknan, Mayor. Alangarot, Mayor. Agyamanak. Bye. Sino ti kinasaon? Angelo. Ni Mayor Tatang. Dinamag ko no nakasarita na matlaang ni Don Placido. Kat anya ti kunana? Saan ka na sungsungbatan ni Don Placido ti awag na? Iso ani Doña Agripina ti insublat ng awagan. Kat iso ti nakasarita na. Kat anya tinagsaritaan da? Imbaga ti Mayor ti reklamo tayo. Ngam kuna kano ni Doña Agripina. Adi na madesisyonan ti pan nakapull out dagiti tao da. Ngagbambantay ka dagiti na agraryo at alon da. Anya? Isunto kanon ti mangawag ka ni Don Placido. Kat pagsaritaan da ti amin. Talaga natangkanda, Barok. Imbaga kano ti Mayor ka ni Doña Agripina. Akaswan na ida no di dagtungpal. Nasaya at nukas sa timbagana. Pinawayawayan na ida iti 24 nga oras manipod iti panagsarita da. Kat no di dagtungpal. Addan to kanuman ng addang nga aramidan ti Mayor. Anya, saan tayo nga i-pull out dagiti tao tayo nga agbambantay iti na agraryo adaga tayo, Placido? Wala nga, nagpangta ni Mayor nga isak lang na ta no di mo i-pull out dagiti tao tayo, honey. Simbergwensa, di ka ako nga ta. Ibagbagak lang timbaga ni Mayor. Saan ka mabutang? Alawanad, no isuti ko nam. Ibagak nga rod ka ni Burong nga ingatan da pa iti agbantay. Okay nga rod, bye. Salbag, nagungat kit din iti panangibagak nga isak lang na kami ni Mayor no di ni i-pull out dagiti tao me. Oh, makaamo di tan. Saklatan ti mapan mangibagakin ni Borog, mama. Idanan ko kan kuan at imbaga kada kayo ni papa. Wan iha, kat ni, jak masago ti mapan. Kat, nakasari tayo kadimot lang ti abogado tayo. Saan pa iha? Tay di mawag iti opisina da kat tila ang sekretarya na tinakasaritag. Katimbaga na nga adabista ni abogado. Iso ajak nakasarita. Bayan yun, mama. Saan yun ton nga awagan ti abogado tayo? Tauray no aday singasing na. Hamok matla nga di nanto matla surutan ni papa. Kailangan mo tagitag bambantay ka nagiti taltalon mi Angelo. Angelo, nalpasan tinited apawayway ni Mayor Kadaburog. Ngam saan dalat ngay matras kadagiti pwesto da.
awagak ni Mayor. Ibagak anak kabantay pa lang daburog kadagiti taltalon nyo kakadwa. No di dalat ang pumanaw, labanan mo idan, ang hilaw. Anya? Ha, dakdakes no kasta ti aramiden da ang hilo. Iso nga awagan mo ni Mayor. Ket ibagam ako markaron ti tensyon iti nagbaetan dagiti kakadwa tayo manalon ken dagiti manggugwardya kadagiti taltalon da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Borog, inyo na unay ni Papa, saan nyo atalawan dagiti taltalon mi an agraryo. Iso dito yung lagda. Aging nga awan mandar kada kayo apanawan yun dagiti pwesto yun. Wan, senyorita. Uray niya ti mapaspasamak kat dito kayo lagda, ha? Nalawag ka di? Wan, senyorita. Kakadwa, nakasarita ko ni Mayor, babang di cellphone. Anya tinagsaritaan nyo ang hilaw. Gaputa saan latta pinanawan daburog dagiti pwesto da. Imbaunan ti Mayor dagiti pulis. Amapan mga restar kadagiti aging tatangken at tao ni Don Placido. Ay, mapantayo ba ang hilaw? Oh, mapantayo ba? Ay, Talaga amapan kami kanitatang. umay kami ba? Umay kami! Ay! Dakdakes no adu tayo amapan kakadwa. Talo lang tayaban mi akadwami. Dapasyo, Panyong, ken Sibyo. Kumusta ni Papa mi, ha? Binilin ko da Borog. Adi da taltalawan dagiti pwesto da, Mama. Nasaya at no kasta. Namdamdamagan da. No kasanot ka bayag da agpantay. Di, imbagam ko ma, nga gingga di sumangpet ni Papang mo anapan ni Manila. Iso timbagak, Mama. Good. Maamuan tayo no anya talaga ti plano ni Papam. May panggap ka dagiti na agraryo adaga tayo. Wan, honey, napanitay ni Chloe. Kat imbaga na kadaburog at di da pampanawan dagiti pwesto da. Awan pagdanagam, da kamin ti makaammo ditoy. Sige garudan, honey. Agan-anad ka dita. Bye. Mama? Mama? Oh, apay ha? Anya ti ibagam? Ni Borog, imawag. Kaya't na kayo ka na makasarita. Di na kayo kanumat maawagan ni Papa. Ato ti cellphone, oh. Oh, anya nga tati ibaga na. Hello, Burog. Apay nga mawag ka? Ay, madam. Dakas din napasama ka na kami. Aming agbarbantay. Apay? Anya tinapasamak ka na kayo, Burog? Ay, anda kami amin kadagiti kakadwak dito yung pagbaludan, madam. Anya? Apay nga da kayo dita pagbaludan? Anya tinapasamak? Ay, may da kami inaristar dagiti polis, madam. Sinvergwensa! Anya aga po nga inaristar da kayo? Ada ka di warrant of arrest yo? Ay, awan, madam. Sana rumbang da ito'y nga inaramid da. Anya kung matiga po na nga imbalod da kayo? Ay, kapukano kadagiti gamay nga kakabili kapaltog. Awan lisensya na, madam. Anya, sinvergwensa! No kasta, aramid ni Mayor ti pan naka-arestaryo amin! Anen, nagiti may giparet. Agamulon may nagiti talon mi. Ang hello, Miguel. Wen kakadwa. Naibalo da aminan. Uray ni Burog ang makanawan ni Don Placido. Sa pala ko ma. Taawanan ti tumaod to paya parikot. Sigurado lakit di ngagparikot ni Don Placido. Apama na mamuan na ti panangaristar dagiti pulis kadagiti tao da, Angelo. Saan da ngamin ngayon kaskaso ti palaag ti Mayor? Ita, agparikot dan. Ani, sumangpat kan. Ip-ipitan da tayong dagiti pulis. Kanti agturay iti ili tayo. Nakabalod dagiti tao tayo. Sinvergwensa! Di nakpabasulan iti pan nakabalod da burog. Imbagak idin kan katibalaag kada tayo ni Mayor. Ngam kunamat nga agtali na idlat ta dagiti tao tayo kadagiti pwesto da. Nabalod da gapo kadagiti agkakabilag apaltog da nga awan lisensya na. Wan! Iso ti rason nga inaristar da amin ida.
Ay na anak, uray no nakabalo dan ako nayo daburaw kan dagiti kakadwana kat madandanagan aklata. Tanya kumapay lang ti pagdanagan nyo, nanang. Gaputas saan lakit day nga agbayag daburog iti pagbaludan. Sigurado, amakarwardan to dagijay, apaman adumteng ni Don Placido nga gapu ijay Manila. Nga ta, nanang. Baknang ni Don Placido, kan uray sa anan nga isu ti mayor, ket adulat ta ti amuna a pagpatulungan. Tapno masulbar ti parikot da panggap kadagiti tao da. Nanang, adda pagpatinggan ti amin. Angem no makarwar man da burog iti pagbaludan. Ammudan ton asaritaan ti riga ti may sa abalod. Anya ti kunayo, mama? Saan pa ilang ang makaawid ni papa? Nga uray no balod ang daburog kan dagiti kakadwana? At danto kano pa'y importante apapananda apaman amalpas ti business forum da. Tinamagyo ko mga rod, nanya ti plano na iti pan nakabalod daburog. Saanan, takas laagap apura ngamin itay. Ang hilaw, Miguel, papananyaw ta nakarubot kay mat nga agama? Mapan kami di pagbaludan, nanang. Inkam sarungkaran da burog. Kandagiti kakadwana. Aniya? Nasay-saya at nga itatipan nakisarita mi kadakwana at nakabalod dan apong. Ngala, agan-anad kayo nga raw iti dalan yaw. Wen nanang, awan pagdanagan nyo. Ang damot paltog mi kini ang hilo. Un kayang tatag, naimbag tanay palagipyo ti paltog. Kumusta ti pagnayo ini kadapasyo, panyong kansibyo? Nadanon nyo kadi ini ti am-am mo yung aglatlako kadagiti nagduduma klase ti armas? Saan mi anadanon? Nagdamag kami karagiti karuba na. Yung di damat may bagat tinapanan na. Talungal daw kanon ngawan iti balayda, baro. Ang mga nadamat kinabutang nan, isapin manawan. Diyak lang mo. Ang magsublikan to manan. Bareng no madanon min. Ay, madam. Natuok ti agyan dito'y pagbaludan. Iso nga irwarda kami kuman. Saan akas ka rin na may ruwarda kayo burog? Agam di kang tanag. Kinasarita kun ti abogado tayo. Ay, talaga man nakibiyang unay ti mayor tayo, madam. Wen nga rod, iso ang makapungpong tot unay ni Placido kan kuana. Ay, saan ka di pa'y nga agawid ni senyor, madam? Saan ka nupay? Tadupay ti aktibidad da kalpasan ti business forum da. Ay, una yun ti pan nakairanran at ikaawan ni senyor iti pan nakabalod me. Saan kayo nga agdanag? Taibagak ka ni abogado nga ipamuspusan na ti panakarwaryo amin dito ipagbaludan iti kabiitan na panawa. Miguel, nasa pa man ang nag-uumong dagiti kakadwayo aman nalon ang nakaawat iti bukod da natalaw. Wen nanang, bunagan da dagiti binakir da idi atari kayo ti patakdarin da kumakalapaw da dito kimigaw. Pangipananda, Ipanda ijay lugar, apagpatakdaran da iti bukod da abalay nanang. aniya? Wen nanang, ngumtulungan mi ida. Iso nga doon nagiti nag-uumong akakadwami. Baklayan nyo nga ipanijay sansima? Saan nanang? Ada inarkilada at truck apangiluganan mi. Agurura ijay highway, tadimat makastruk nga ro dito'y ayan tayo. Ay, kasta kaya. Gundawayan da kanun ti agpatakder. Tawanan nagiti agbambantay karagiti na iawat kadakwada at Nagapuan nyo, mama? Nagapuha kiti opisina ti abogado tayo iha. Anya man imbagayo kan kuana, mama? Imbagak nga asikaswen na ti panakayruar dagiti tao tayo. Ang makaruwarda pa igata, mama. Kat nadagsa na ba, sulti agikot iti paltog nga wan lisensyana. Wen nga rod iha. Agam saan ka madanagan? Adda kanu kinuntak ni papang mo akadwa ni abogado amang tulong kadagiti nakabalod a tao tayo. Talaga sa bali lang ti ado ti kwartanan niya, mama. Kan urawanan ni papa iti poder. Kat ado pa'y lang ti koneksyon na. Wen iha.
Uray saanen a mayor. Adupay laeng dagiti gagayem na nga adda iti poder a mabalin nga asitgan ni papang mo. Angelo apaw, apanap, nakakalugong na kay barikis kamot iti bunag. Mapaanak iti San Simon apong. Tumulong nga kadagiti kakadwa nga gipatakder kadagiti balbalida. Ay, aguray ka nga rod apo. Pasikaman la ti mangalan dahil liningtak asaba kada kamuti ameriendayo. Ay, isupay a pagtaktakan ni tatang mo nga umay mangala. Wala pong. Isagana yung arudan. Yang mo. Makaruwar tayo dito ikakadwa. Anak ti warasan. Tanyak matpagikatan nyo iti trabaho tayo. Itinto ta nakadakdakkel tit ited asweldo tayo. Tanyak matpagdanagan nyo iti pan nakabalod tayo. Impasigurado matdag iti amo tayo nga irwarda tayo dito iti kabitan na panawan. Imbagak iti abogado tayo nga asikaswan dati pan nakairuar dagiti tao tayo hani. Napan ko sinarungkaran iday di kalman. Siyempre, agreklamo da Kunadaan na tuok ti agyan iti pagbaludan. Barag no saan damat lang ang makapagbayag. Kat maasikason ti abogado tayo ti panakairuarda. Okay, sige nga rudan hani. Bye. Mama? Oh, aday bagam? Mama, inyawag ni Berting nga katalik tayo. Madama ka no ti pa nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da. Nagpatakder da iti nayawat na daga. Anya, sana mabalin da ito'y. Mangayab ka iti doa gwardya dito'y mansyon. Tamapan tayo ijay. Sige kakadwa. Kalyan tayo amin na nagiti pakay kabilan nagiti adigi. Sa tayo ito lagi patakderan. Mayat ti pa nagtitinulong tayo. Nalisto ti trabaho. Tatay! Ni. Apa yang hilo? Isaldan nyo pala ang tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Anya? Magbirinda tayo pa Ni. Ay nagsayatan no inyag mo ti merenda ang hilo. Mabisin kami. Sige. Isardag nyo pa yung arog tagtrabaho, tatang. Kakadwa. Agmerienda tayo pa Ay, partakang pa'y tagtataray ha. Nasken ang makadanon tayon iti pagpatpatakderan da kadagiti kalapaw. Wan, Mama? Adya tikit kita miti side mirror. Dagiti gwardya. Kit-kitak no makasurot damat lang kadata. Oh, adda da kadimat lang iti likodan ta. Wan, at dada sumursurat. Nasken amalapdan tayo ida. Iti panagpatakder da kadagiti kalapaw da. Sino mat nga taday ito nga umauawang? Saan ba ta naka-phone book kanyak? Sumbatan nyo latan, Mama. Amang ano na patagmati magana. Hello? Ay, hello, madam. Sikabat gayam burog. Nakaawag ka man. Iwan, madam. Nakiawag ak lang iti Gilgard. Anya ka diti ibagam. Ada problema kadagiti tao tayo, madam. Ti saan nyo kadipayapan nakarwar di tapagbaludan? Ay, sabali, madam. Anya nga rod? Ay, kung dagiti dadto makakadwa tayo. Nga makaruwardan dito pagbaludan. Kat agig kandan to kanon kada tayo agtrabaho, madam. Anya? Sinvergwensa! Sana mabalin! Sigurado asaan apalubusan ni Placido nga agikat da kadagiti trabaho da burog! Awanan nyaman na kakadwa. Itata na kamerienda tayon. Agpalpa tayo biit. Kalpasan na. Ituloy tayo tagtrabaho. Alis to malpas ti trabaho, Barok. Nukas to yung agtitinulong tayo amin. Huwag tatang. Puri din nagpatakder tayo iti balay tayo. Nadarasan alpas. Gaputa adu ti kadwa tayo nagtrabaho. Ni,
Ada nagsardeng alugan iti batog tayo, Angelo. Dato niya Agripina, kan Senyorita Chloe. Sinvergüenza! Asino tinagpunang agpatakder kayo iti kalabaw kadagiti taltanon mi, Miguel? Saan nyo nakukuha ti pakaipatakdaran ti kalapaw dagiti dati akatalunan nyo, senyora? Awan pwede pa na ipalubos mi ako kuwadan dagiti dagami. Isardeng yun ti agpatakder iti kalabaw kadagiti talon mi. Senyora, agpaisot ko na ni Tatang. Asaan yun adaga, ipakaipatakderan na iti balbalayda. Sinvergüenza! Uray no na agraryo akong kunayo, kat di mi ipalubos, Angelo. Isu nga isardeng yun ti agaramid iti kalabaw, kat pumanaw kayo dito eh. Pumanaw dito, senyora! Sinvergüenza! Da kami ti papanawan nyo! Sinalbag kayo amin! Pangasyo ta pumanaw kay kuman, senyora. Amangan no sana makatapil dagiti sigod na katalunan nyo, kat adadaga sa mapasamak. Tabot-bot ngam na kami kagay, ha? Angelo? Oh, inasot mo ti paltog mo, Chloe. Katimpaturong mo, kinangilo. Awal ba inyo? Awal? Awal ba inyo? Sige, wala sanda kami darapan takita nyo. Saan da kami amabot-butang Angelo? Ibagam ka dagit kakaduam at anangan dalang tigaraw da. Tamangan mo si Katiyunap amapatay. Sige, kalbitan nyo ti paltugyo, no pakaragsakan nyo ti pumatay. Son, di mo patayin ang ilaw si Trina. Nakapaturungan ti paltug na kanya kakadwa. Isabayan nyo latan, no kaya't nakapatayan. Sige, senyorita, patayan na ko no isot pakaragsakan. Kalbitan mo ta paltug mo. Yaman kami ng babayo na paltog yun, senyorita. Mama, datan ti pumano dito eh. Umay kayo na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sinvergüenza! Kulak man nun naturad ka, Chloe. Mumatgayam ka ba ulan ti pumaltog iti tao? Awan ser-serbi ti panagsursurom. Mama, pudutan na kasi mangpat dito yung balay. Kaya't ko nagdigos. Dita kayo. Salpag! Gundaway na kumaitayan ti mang paltog kanyang hilo. Uray saan na kumaana patay basta pinaltugan na. Kamarang numapabot ngan kumaamin dagiti mang kontra kada kami. Ay, Diyos ko. Ay, kasanon, noon napatay ko man ni Chloe si anak mo, Miguel. Pagbabawian ko mama ni Chloe nung napatay na. Miguel, kasasarita ka. Apay anak ka mo lang kamitlatan. Ako, nanang, gaputa kas lablang ko pa lang ti panunot ko iti napasama kitay. Yakton kaya tapalubusan ti anak mo nga umay tumulong ka lagi ti trabaho yaw, Miguel. Santo nga tamot din nga agsubli amang buribor dagita gina, nana. Kas na tsak pala maawatan tirik na kini, Angelo. Kahit kabaltugan ko nga iti. Apay tsak na ramin. Apay kasla damang ikaw kawit kanyak. Amang kalpit iti katilyo ti paltog ko. Ano? Gapo nga ta, iti retkat ko iti amang anak kankwana iti bunyak. Salpag! Tula sa bali kong taway. Katiti sumaron a panagsami iti dayjay nga Angelo. No dinto pala sumarteng amang kontra kata kami. Amang ano mapatay kunton. Sino jak pusbusina? Ni, inlukatan di gwardiya ti Kate? Tilugan ni Papa Jidimtang. Adan ni Papa. Napanan ni Mamamiha. Apayajak na sang pudan. Napan kiniator ni Salazar, Papa. Napan na inyo man ti may papan iti panagpatakder dagiti sigod a katalunan tayo. Iti na agraryo adaga tayo. Nuawan pagnaan ti pananganawa yu kadakwad ang agpatakdar sakon ti agtignay. Papa, di kay kumagarami iti adtang amay kontra iti lintag. Tama nga no may balod kay tumanan. Pato abanggis. Laglagipan nyo, Papa.
Saan nyo akadwa ni Mayor, kan dagiti nangangato nga opisyal ti probinsya. Kat amang ano pagkaykaysahan da kayo lang. Kat kumusta nga rod daburog kan dagiti kakadwanay di pagbaludan. Ang tadak ka na problema, Papa. Apay, idinto akin nasaritak ni Atty. Salazar nga si Kaswen na dahi problema. Kung dagiti daduma a security tayo, ano makarwar da iti pagpaludan, kat di danto kanon kahit nagtrabaho kada tayo. Aniya. Agikat danto kanon akas gwardya tayo, Papa. Tatan, napartak kayo kaya managpatakder ka dagiti adigi iti sabali man na nakalapaw ama aramid. Kaputa dado kami ita nagtrabaho, Angelo. Kung gayam, apay ngay may ka? Idintot ako na ni apong mo, adi na kan palubusan nga umay ditoy. Saan na nga mga imayak, Tatan? Tanapan naglaba di karayan. Iso na ka umayak. Agawid kan, tama nga no sa pulo na kanto hindi. Madamdaman, Tatan. Tumulong akpay kada kayo. Saanin, da kami lat. Ay, kaya't mentirong mati tayo pagbaludan, senyor. Saan kayo nga gana tulay? As asikaswan ti abugatok ti kaso yo. Ay, saan danto ka na kayat yung subli ijay mansyon, senyor? Apaman ang makarwar kami dito pagbaludan. No kano pa, yan nabayag tayon nga kakadwa. Iso ti pan nakaumayo kanyak. Minggaya tinagiro abiyag, senyor. Tabay! Saan na bali? Ala, saan kayo apilitan no nauma kayon? Nawaya ka itong agbiro kiti sa bali at trabaho yo. Kunaklo di kay masagpatan dito'y balay, hani. Naggapo akpayan ni pagbalulan. Naibayagak ngamin iti opisina ni Abogado Salazar. Tay-tay aggapuak iti opisina na. Di magasak iti min office tayo. Madamdaman ton di ba nag-report mo kanyak? No kasano ti taray ti negosyo tayo. Adadang interesado iti nagsaritaan niyo kinatorne. Ikarigatan na kano ang makarwar da burog? Nasayat no kasta. Kinasaritak pa yan ti kayem ko na nga itong opisyal at umulong tapno makarwar dagiti tao tayo. Anya karot ti kapanunutam iti plano dagiti daduma a tao tayo. Nga agikatdan iti trabaho da. Awan mabalin tayo. No agikat da gwardya, agikat da lang. Di palubusam nga rudi da? No saan da nga agbabawi. Kapilitan na palubusa kita. Nagkapwa ba, Pog? Ha? Kuha, apong. Saan ka nga gulbaut? Sa awan ti insursuro mikin ka nga inulbaut. Nagkapwa. Ijay San Simon apong. Napan ko kinita dagiti agipat patakder ka dagiti balay. Imbagak metken ka, ijay. Asaan ka amapan, ijay? Tama nga no agranakay manan kini Senyorita Chloe. Katakta ka saan ti mapasama. Saan tak apakadanagan apong. Kabalak asalak ni Banti Bagik. Kat no kinalbit ni Chloe ti paltog na. Ay sigurado anatay ka. Ta nakapaturong kan ka akas kuna ni tatang mo kan dagiti kakadwayaw. Iti sana pa ng kalbit ni Senyorita Chloe iti paltog na. Dati ti pagkunan nyo. Nga agbutang matlangi ti Diyos. Kasanon, no talaga apaltogan na kanto no agkuros ti dalan yaw. Saan kunton nga palubos a pasarangan naktupay iti paltog apong. Wan, at dapat nga tan napintas nga ipadamag mo kanya katorne. Agyaman ako kasta. Talaga mapangnamnamaan kayo iti kayem ko nga opisyal. Talaga na bilag ti kwarta. Sige, mawatang ka. Saan ka ngagdanag iti day tatay kan kay tinakal agnan. Sige, bye. Pinasarihan? Ni Atty. Salazar.
Anya timbaga na, kapayakas la nakaragragsak ka. Nakarwaran da burog. Anya? Lukas na kat, nalpas nga rudan ti parikot kadakwat, ani. Kat makita mo ti koneksyon ko. Uray na dagsen na kaso basta adda kwartam. Malusutan. Adda kayo mat gaya man tatang. Kunak no mamaliman kayo ijay. Diya ko ninuray ti agsipnget. Tamaris mayak, unay itinadamag ko, Angelo. Anya reta? Dagiti nakabalo da tao ni Senyor Placido. Nakaruwar da ka no aminin. Anya? Saan ka di? Asa na basta makarwari ti pagbaludan? Nagiti matiliwan nga agikot kadagiti ang kakabiling nga armas. No awan lisensyada. Angelo, nubak nang kanapilag ti may sa tao. Kabailan da, akiluan ti lintay. Di awanan pa'y na dun Placido. Dahitat pagdumaan ti baknang, kanagiti nakurapay parok. Saan nga tag na nayon? Makiluda ti lintag. Dumteng to ti panawen. Akum na ti sangi ti lintag kadagijay ababak na. Oh, Papa. Adda kay matlagam diti beranda. Papayab na kay ni Mama. Tada ka no napatag nga ibagana kada kayo. Ibagam nga iso ti umay ditoy. Adda ka di paspasungada yung asa nga init tayo, Papa. Sana sa ngail, dagiti paspasungada. No di kat dagiti tao tayo. Inawaga kita ni Borog. Kat kuna na nga si dagda nun. Iso dati ororaya. Awan gayam. Nakaluto ka din dagiti kosinira. Aglutluto da pailan, Papa. Apag isang to enton dumtang da Borog. Adan tinangsokon kadaburog. Adan dagdi paspasungada. Ha? Papa, Ah. kitahan niyo dagiti dinasaan. Pay nga upat dalang agraman ti driver. Idinto tapito da amin na nabalod. Kada kami, senyor. Pito kayo amin na nabalod. Ayan ti upat. Ay, saan da na kinayati may dito i-mention, senyor. Nagpaituludan ka dagiti babalay da. Tatida ko nun kayat agpakita pa'y kada kayo. Ato abanggis. Nagpaisaga na akit ipagsasangwan tayo amin. Sandagit din ngay may. Papa, no kayat yung siya kung timang sukon kadakwada iti babalay da. Tapno sana mabanglas dagiti pinaisagana yung atarahon. Sige. Suguro mi da. Uray kita mo matibabalay da. Ay, saan kayo kuman nga agtaktak, senyorita? Tamang ano di yung tumatla maayaban nida. Kaapay ko ma, ha, Borog? Apay, mabutang da ka din ado mapaw dito yung mansyon. Ingkalatan sugunan nida. Ibagam nga na nakasagana at araon apag sasangwan tayo. Okay, Papa. Miguel, ita nakarwaran dagiti tao ni Don Placido iti pagbaludan. Ket nalabit nga da umay manen mangriripo kadagiti agipat patakdar. Nanang, saan dalangan arabrabakan ti umay mga tipamanan kada kami. Tamangan, nagsublidamot lang iti pagbaludan. Naturay ti amo da burogan ako. Ket dayta ti pagturadan da nga agtungpalata. Nga uray no saan anasaya at ti ipaaramid ti amo da. Ani, apay ngawan ni Chloe. Ang damat laitay dito'y balay. At larang iba unak kang kuana. Oh, sa dino tinangibaon naman kan kuana. Sinukon na dagiti upat at tao tayo at imay diti mansyon. Anya, takapay a pinasukon mo pa'y laang ida. Idinto ta imbagada lang arudan, adidan kayat ti agtrabaho kada tayo.
Saan ko apilitan ni dangag trabaho ba inusanda na kayat? Ngam kayat ko napinta si panagpagkatada ka na tayo. Iso apinasukon ko ida. Mala, barang no maayaban nga rod ida ti anak ta, honey. Nasken na mapagkarik na ginipat. Ah, anda ka di magbagam? Ha? Awan, nagripin. Kasla nga minadain tanamitin mo itay. Tila madmadlaw mo. Hingga kiti nayaban na kiti ko sinira, tayo baga madarsan na dagloto. Sige nga rod. Inak nga rod iti kusina. Nasay-saya at bay. Ato tiyan mo na gidyang upat. May papan ka na kiti legal nga ramit ko. Diyak kaya tabas talata nagikat na ngagtrabaho diti mansyon. Nasken ang makasarita kita itinalapat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol ang makasaritak dagiti upat a pasurot ko. Amayatan nga gikay. Masapol ang mapagkarikina. Akaman dalang dagiti bibigda kadagiti amuda nga iligal nga aramid ko. Tadyak kayat nga isudan tutipon ti pakaisag makak. Ani, nakaidasaran dagiti katulong. Ibagam, abantayan da pa'y lang dagitin dasarda. Tawan pa'y dagiti kang runaan na sa ngaili. Asino asa nga ili nga ibagbagama, ani? Dagiti jasking upat at tao tayo. Apinasukon ko iti anak ta. Anya, orayan tayo ida? Natural. Tay sudat agbalin na kang runaan na sumango, itimpay saga na kataraon nagripina. Magantayo ko malatahan. Ang mga numabisinitan nagiti datuma tao tayo. Urayan tayo idan. Tab nagigiddan tayo matla nga sumango iti lamisan. Ani, adan tilugan ti anak ta. Isun dyan nagsarda ang iti arubayan. Wen, ngap, nay, isumad lang di dimsag. Awan matasim marunuking guwan na abim mabadag iti kayat ko nga. Kayat na kadiasawan. At di na naayaban dagiti upat. Apay adimot, umaymangan ni senyor. Mama, ayan ka din ni Papa. Nakita kita yarimwar. Siguro kat napan iti ayuyang na pagtugtugawan tapnog sigarilyo. Ay, oo nang isuti ko na ayo itay agumana tamangan tayon senyora. Jak nga rod maaawatan ti panag-ugali na no dadtuma. Ay, Ne. Apay ating makder kamatan iti tugaw mo burog. Apay burog. inakdanunan ni Papangyo, senyorita. Angelo apawag, napanan ni tatang mo. Yak matan nakita din to tadamat itay. Napan edi umaapong. Adda kanusa nga atin na asilo. Anya, napan pailaang. Ne, sumikngutan. Nagitugod iti flashlight apong. No kaano pa'y nga agsipngutan ni sumot ti papan na. Masapan to kanuman na naman ni San Simon. Tapno ituloy dati araramidan da. Ngala, umay kalat tangarudan apaw. Taagiddan ta namang malal. Nyati pampanunuto nyo, senyor. Kapay maikulkulan kayo. Nangan kagatin burog. Ay, sa anak pa'y analpas, senyor. Patwa banggis. Paingar ko tapi manaw ka iti panganan. Ay, tapno umay kayo kitangan, senyor. Sa anak pa yung mabisin. Ala, ingkay tuloy ti mangan. Ay, baliwak ton ti sumango iti panganan, senyor. Kagiddan kayon to na mangan. Kastaman di kunakan ka.
Nukasken ka kumamot ti panagpampanunot dagiti jasking o patataok nga imi kayon ka na tayo. Diawan ko mati buong ti ulo. Talaga adidan kaya ti dumapaw dito yung mansyon, senyor. Tanapan pa inayaban ida ni senyorita. Saan dalat ta akinayat ti imay? Saan da pinadayawan ti awis ko kadakwada apan nagsasango tayo amang rabi. Anya ita ti plano yung kadakwada, senyor. Kan anya nga minti nasisita unay nga ibagayo kadakwada no umayda. Pagkarya kita, akaman dalang tingiwat da kadagiti sikreto tayo. No mapanunot dati agkuta ket sigurado amasalkit tayo amin. Pati dagiti adda ijay hideout akakadwa tayo, senyor. Dahita tisan kong ibalubos sa mabasamak, burog. Anya nga ruti plano yo, senyor. Mabantanto i-hide out na kasaritak na giti kakadwa tayo. Wan, senyor. Ngam ulitak lang ti saludsod ko. Anya ti plano yo kadagiti upat ang nagikatan akadwa tayo. Tangay sandan na kaya ti dumapaw dito'y mansyon. Kandi dakpain kahit makita kan makasarita. Nasaysaya at amatay dabrog. Anya. Sang tayon nga urayan agkantawin no agiputak-dak nagijeng opat. Isu pagtutulagan tayo, ti panang patay tayo kadakwada. Papa, rapiin. Ngam saan kayo pa nakita ang napansimbango iti lamisaan? Saan kayo ka di mabisin? Sana ka mabisin. Wan gayam, nakaturog ka rin ni mamam. Wan, Papa. Nasapasim rin kita iti siledyo. Tako na, agsakit ti ulo na. Isuan na pa naturog. Nagadado dagiti sangita amakay ayo ang mapaspasamak. Ay, wan nga rot, Papa. Akas ti pa nagikatan na kiti upat ag gwardya rito yung mansyon. Ken ti agtultuloy, apa nagpatakder dagiti sigo da katalunan tayo kadagiti kalapaw da iti nagraryo at daga tayo. Papa, saan tayo ama ati pa dagiti napanan ng ipatakder ka dagiti kalapaw da? Isabay-bay antayo latan ida. Patwa banggis, hinak to kasaritay da. Kaano, Papa? Umayak mat. Ibagak tulatan, no kaano ang mapanak. Mapantan itong bigat. Saan ko pa lang masanguin itong bigat, tanda na patigunay, apapanak. Sige. No kaano ti pan nakasango yo? Isuntulat na nga rodan ti papantayo. Umay kami ang masapa itong bigat. Okay. Kasta nga rodan. Ada kay pa man dito arubayan. Rabiin, apaya di kay pala sumrek dito balay. Gaputa. Sana kaya makaturog. Natap kanyak tiridap. Isari marak. Ores siyak tatang, isuari mo arakmat. Ngam, asino di kinasarita yu iti cellphone? Ni Dalton, nagapuan lagi ti paltog ta. Anya timbagana? Ada kanon tinabayagan nga urayan da a kontrabando. Kontrabando nga niya. Dagitag kakabilag nga armas. Anya, tatang, anya talaga ti puno kinatao na di adalto na gayam yo. Apay nga interesado ka ang mga mo itipon mo kinatao ti gayam ko. Gapotaging gayta, maburbur tiya anak pala. Gapoy ti kaado ti armas ang nagpilyak idi. Iti ipapantayo ti balayda. Naggapuan nagdi paltog na. Angelo, ibagakin ka ti puno a kinatao ni Dalton. Ngam di mo ko maibagbaga iti sabali. Ikarik tatang, datayo lang ti makaam mo. Anya ti kinatao da niya agayam yo. Angelo, may sa akamang ti sindikato. Anya, sindikato? Wen, may sa membro iti gun running syndicate. Managdakdakas mo't gayam na di adalton tatang. Nasaya at tao ni Dalton. Awan pa iti nagrabyado na apada na at tao. Saan ka di amay bilang akinadakas ti aramidan na? Tilang panaglakla ko na iti paltog ti illegal nga aramin na barok.
Nga muuray ado ti paltog na. Awan pa'y napatay na. Sige. Saan kon akwestiyonaran na tatang? Nasaya at unay. Ti panakamamok kenkwana. Tada mabalin tayo apagkatangan iti armas. Iso ngayon ton bigat. Mabalin kun ton ako yugan da pasyo. Sibyo kan panyong. Amapan iti balayda. Saan da nga tapay ang nagastos ti kwarta apaggatang na iti paltog tatang? O kunada, saan da kano ang ginastos? Akayat da unay ang makagatang damat iti paltog da. Naimas ti kapi, no kastoy ana sa lamsam ti agsapa, hani. Agripina, nasaba ka manita nakaring. Wan, sana kunay anak katurog. Gapo iti naitagtagainap ko. Niya manunday ta. Apay nga isot pampanunutem. Kunada, tidarap pinutagtagainap kat sabong lang tirabii abungat turog. Kaslag pay-pay so tinaytagtagainap ko, hani. Napalalot butang ko. Takampay ide. Ada nakitak anay walang abangkay iti sango ti balay tayo. Di mo ka din nabigbig no asino di natagtagainap mo abang kay anay walang. Saan, hani? Ta idi lasinig kumakampay ide. Isumatin ti panang reing kanyak ni Chloe. Bayabon. Iwag si miti panunod mo na jay anay tagtagainap mo. Papanan nyo, papa? Nakarubat kayo, mat? Wano? Mapan nyo ka din kitaan, tagati may patpatak dira akalapaw iti na agraryo at altalon? Saan nga iso di papanaki ha? Kunak no iso itayan ti papanan nyo? Saan? Nagtulag tayo di adwata mapan. Iso nga kuyog tanto iha. Agyaman nak, papa. Yung papanan nyo, warod. Saan mo nadamagan? O sige, baban kaming kan borog, tan erwar na ang tilugan. Piring, ansing, kun gudo. Da kayo ti pilyak akadwak. Amang ipatong paliti paramid kada tayo ni senyor. Ano tayo misyon tayo, borog? Senyor. Nasaya-saya at no da kayo matlaan ti mangibagha kadagiti kakadwak. Adamanan kayat ko, apay tumba ka na kayo. Sigang ti mangibaga ka na kwada, borog. Dagiti upat anagikat iti gwardya iti mansyon. Daldong, Ikko, Pilokon, Ilyong. Papatayin tayo na. Gapo, tado tamuda may papan kadagiti illegal nga ramid tayo. Iswanas ken napagulimikan nyo idan. Hinton bigat, di panang misyon nyo kadakwada. Napipintas dagiti paltog nga ginatang nyo kani Dalton kakadwa. Iso na lang. Tadi yung pa'y matamu nga usaren. Sige. Putan nyo anay bag dagiti paltog yo. Kalpasan na. Patangkan ninyo analayang dagiti takyag yo. Sayo sirigan anay bag ti puntirya yo. Sige, wa. Masapol kalmado kayo lang nga pumaltog. Apaman ama sirigyo anay bag ti target yo. Kalbitin yon ti gatilyo. May isa. Dua. Talo. Miguel! Miguel! Ne, apay nanang. Ano ti bagayo, takas tao na iti apurayo ngay masadag. Anya dagijay akan albuo nga nagapu iti bantay. Adan samat tanong may agpapatay. Awan nanang. Danag yun na. Dapan yung.
Si Biyukan Pasyo dagiti agpapaputok iti bantay. Napansinursuruan ni dati apo ko yung. Ay na, dagos at laga agkulayaw no makangagak iti putok barak. Nanang, adda tayo iti natalgad a lugar. Adayo ang makadanon dito dagiti kabusor. Ay na anak, adan po biyak. Iso nalakaaklaan ang makikigsaw. Nanang, dahil ito'y titandaanan niyo. Santo na maulit tinapasamak kada tayo iti San Simon. Tasaanan at teritoryo ni Don Placido dito'y kimigaw. Kamo dyan na. Ano? Ang damot lang napuntaan yon kadag iti target yo. Sabay lang ko ma. Kakasla kami doon ginggang ilo. Matulad na kadlong. Tarigagayak, anong sigsiglat kay tupay kumangam siya. Iha, ni papang mo, sa dino ti ayan na. Adada kiniburok iti likod ti balay, mama. Anya ti arabiden da iti likod. Agin inumdamanan. Simbergwensa! Nakaad-ado lang arudan apakariribukan tayo. Masango na pala ti aginom. Mapan kayo iti ayan dadi talikod. Pagsardengan nyo idan nga aginom, mama. Amangan no mabartet tumanan ni papa. Wan, inakto iti ayan da inton madamdama iha. Talaga madanaga na kiti kaawanan ni poder ko daldong. Iko, pilo kanilyong burog. Iswanas kan ngagbaligi kayo iti misyon nyo inton bigat. Ay, uwan, senyor. Di kayo madanagan. Da kami ton di makamuk kada giti upat anagik kata kadwami. May tured yung matlangat na apatayan ni da. Ay, uwan, senyor. Simbergwensa! Agripina. Nakasango ka iti arang nakaslaawan problema ang Placido. Pangiliw-liwag ko lang dagiti agsisimpar da problema, Agripina. Isardang yon ti aginom. Tama nga numabartag kayo manan, kat di yun tuman ammo ti aramiden yon adwa. Ay, di kayo madanagan, madam. Antal na sa anak alabid. Uray mabartiha. Nangag mo, Agripina. Nasingpet ni Borog nga uray mabartag. Darasan tayo ti agatip kakadwa. Itni, umaysa tinabigsado do. Daras gayam ti trabaho. No natunos nagyag trabaho, tatan. Uwan ang ilo. Kanay sagana amin nagiti materyales sakbay ti panagpatakder tayo. Iso ana daras ti trabaho. Tatang, at na nagsarap nga lugan iti batog tayo. Oh. Ni Don Placido kan nagiti bodyguard na. Isuda nagiti dimsag iti lugan baro. Kaduwada na senyorita Chloe. Kat umaydan dito ayan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pato abanggis. Yagnam namaan nga aramidin da dyan ang hiluking ka, Chloe iya. Wan nga rod, papa. Diyak napakadaan na pinaturungan na kiti paltog. No napakadaaklaan ang mga no napatay kun day diyang anghelo. Nga mas dawak iya. Nangalaan na di baltog na. Ayot kidi dagi jay. Pinatay ko la kumaidin. No diyon baga nga ibabak ti paltog ko? Talaga adya kay baba papa. Mga na niya pati napasamak. Hala, sana bali. Pagyamanan talangan tawan ti daga sa napasamak iya. Wan nga rod, papa. Nailisiak mo't lang iti dakas. Awan na patay ko kadakwada. Ngam na napatay ko kadakwada. Dakkel nga aberya. Sige. Panawan nagpailang dito iha. Sige, papa. Agin na nakpay. Sige. Talaga baribar di panagot utak na diya lalaki. San ko ang naman na maarapid na tikas diyay. Naturad. Ang
Anya ti mapay itayarignak. Kaya't ko atang ranwin paltugan ng jak maaramid. Anya ti kayat asawan da ito eh. Miguel, agpaiso ka dito istorya ni Panyang. Nga may kinita da doon Placido ken Senyorita Chloe dagiti na ipatakderyo na kalapaw. Wenanang, No kasta, agpaiso ti istorya pa'y ni Panyang. At pinaturungan na ka ni Chloe iti paltag. wenanang. Ngamin paturong mat nga Anghelo ti paltog na kini Chloe. Iso asa anak matla pinaltugan. Diyos ka, kasanang naawan ni Anghelaw. Hindi pa'y kat pinaltugan na kalatan na jay a Chloe. Isut pagsayatan na. Ti pa nakasurusuro di apo ko yung nagigam iti paltog. Nanang. Tadamot mabalin na nga isarang karagiti kapusor. Wan, nalablapit nga isuntumat lang ti pakaisagmakan na nakaw. Placido, anya talaga tinapasamak iti ipapanyo iti anak ta iti pakaipat-patakdaran dagiti kalabaw. Itay pa'y nga agdamdamag ka ni Chloe, ngam tinamat kayat nga ibaga. Timaudan ti Sara dayjay nga Anghelo Agripina. Anya nga min tinapasamak. Impaturong ni Chloe ti paltog na ni Miguel. Ngam napardak ni Anghelo anang aso ti paltog na katimpaturong na di anak ta. Anya, Ha? sinvergwensa. Kasanun no nakalbit na tigatilyo, kat napatay na ti kakayso ng anak tani eh. No napatay na po urak met asibibiyag Agripina. Oray pa itadtadam no napatay nanti anak ta. Napukawan ta kuman iti anak, Placido. Bayamon! Di mon panunutan day jabagdang. Uray ta nakawid kami met wino nakasangpet kami iti mansyon anakaradkat. Pering, partahan pa'y tagpataray ito yung motorsiklo ta. Abayam ti tricycle ang nagluganan nilyo. No sigurado amatay no paltugak. Gun bro. Sige, abayam mon Pering. Itan. Natayan ti subject Pering. Naidong parpay ti lugan da tricycle. Natay amin dagito pat a misyon tayo apapatayan. Chloe iha. Apay mama, anya ti bagay ta kastaon ti apurayo ngay masidag. Nangagko iti radyo, nga adda upat a pinaltugan da iti nagduduma a lugar. Anya? Iti may salahangal daw? Upat ti biktima ti pamaltog? Wan iha, katday ta ti pagkunaan, analukay ti panakarienda ti peace in order iti ili tayo. Dayta ti pakakitana na kapsut dagiti nakatugong nga opisyal mama. Agraman ti hepe. Wan iha, tay di ni papam ti mayor, kat awan ti kastoy apang mapatay idi. Asino dagiti biktima mama? Sigon iti reporter anang ipadamag kadagiti pambaltog. Kat saan pa'y ana-identify dagiti autoridad. Di kinasiyasino dagiti biktima iha. Sapay lang ko ma, tamaamon adagos no asino da mama. Hilo apaw, hindi ako man birukan ni tatang mo. Tama nga no, isugin din niya may sanay padamagan na paltugan. Aguray tayo bitapong. Nusan pa'y lang makasangpet kalpasan ti may nga oras. Rumar kami ton kadamanong pasyo ama panamang biro ken kuana. Adan ti ama maangilaw. Ne, apay ako sila bumbumsag kayo anasang puta. Anak ko. Ha, ne, kinarakot ta. Apay, ano ti mapaspasama ka na kayo? Itay pa'y ngagdantanag niya pong tatan. Ah, Iga po'y tinay padamag iti radyo. Nga da pinaltugan da nga upat a lalaki.
Anya. Iti amaw no si kanti may sa pinatay daan ako. Ay, agyaman lahat. Tasimang pat ka matlaangan. Mission accomplished, senyor. Mabangnamnamaan kayo talaga kadagiti pinilim akadram burog. Dayawag ti kinadalos ti aramid nyo. Dalamin tupay ti wanam, senyor. Datin atirador. Oray no kaskasano, naksayan madlangan di barigot ko. Gapoy ti panagbaligyo. Kat gapoy ti dayta. Agrambak tayo. Adakit daw dagadi kakadwak, senyor. Kat sapay lang umakit patganyo. Anya tikit daw da burog. Ay, namabalin kat iti beer house ting kami pagrarambakan kano. Anya? Nga masigurado yung kading awan madlang nakabigbig ka na kayo. Awan, senyor. Ta nakaabungot kami amin. Anang isayang kat iti pamapatay. Please, senyor. Patganyo ko mati dawat mika na kayo. Sige, sige. No iso ti kunayo, kan masigurado yung lagid ding awan nakalasin ka na kayo. Wala, mapan kayo iti kalikagom yo abirhaw. Mama, mama, Oh, apa iha? inawagak ti gayem ko nga asawa ti pulis, mama. Nagdamang kakan ko na may papan iti napasama ka pamaltog. Kat, anya nga rod tinaamwam iti asawa ti pulis sa gayem mo? Namuan ka nung dagiti pulis ti kinasya sino dagiti pata ng papatay. Anya tinagan dagiti napapatay iha? Adan to kano angayan ti pulis ya press conference inton malam, mama. Isunto kano ti panangibagaday tinagan dagiti biktima. Kat no anyan ti pagdurasan ti investigasyon na. Isunto lang ti panangibagada. Angelo, sino nga tadag iti napapatay ng patalalaki? Ganun niya ti basol da. Tapay ang nagigid dandalangan ang napapatay. Maamuan tayo ton malam, iti press conference ni Provincial Director Tatan. Alright, live tumat agiti kamang ti media tinasawa tarip no. Saan nga ta akamang ti may sa sindikato dagiti napapatay? Saan tayo pa nga amo Tatan? Ngam no sindikato da, amang ano amo ni Dalton agayem nyo. Anya? Kunayo kamang ti sindikato da dya Dalton. No sindikato dagiti napapatay, amang ano agaam da. Oh, apay nga italaang ti sangpet mo, honey? Agsipod, taado ti inasikaso, kapakasagnan ti negosyo tayo. Isang italaan ti sangpet ko. Papa, mama, Oh, apay iha? Anya ti ibagam, apay nga masidag ka? nangakoy ti radyo ti press conference ngayon waya ti provincial command. Kat naamwak, adagiti upat a biktima ti pamaltog iti bigat. Kat dagiti tao tayo ang nagikat ag gwardya diti mansyon. Diyos ko, adayo iti panunot ko nga isuda, dagiti napapatay iha. Oray siya, yagnam namaan nga isuda tinapaltugan na ipadamag. Mas dawa ka papa. Anyat nakabasulan da Aldo, Iko, Pilo, Kanilyo. Apay a pinatay da ida. Asino dagiti kriminal? Nagkakasi dapat. Mabantay magilamay kadakwada. At mangtad tayo titulong kadagiti na ulila. Miguel, dagiti gayam nagikat a gwardya da Don Placido dagiti napapatay. Ay, anya nga tati basol da tapay a pinapatay da. Adalaki di atraso da iti padada at tao nanan. So pinatay da ida. Nga ta, Tatan? Angelo, anya ko matiga po na apatayan da ida no awan ti atraso da iti padada at tao. Sa bali mo ti agay ay ayam iti panunot ko Tatan. Anya da ita? Anya ti atapem a motibo agaputi ng patayan da kadagiti upat a biktima. Tao idi ni Don Placido dagiti napapatay. Saan nga ta? Nga da pa kay naigan ni Don Placido. Iti pan nakapapatay da. Mama, ayan ni papa. Adda di talikod gagbasbasa iti pagiwarnak. Apay ka di iha?
Ada dagiti reporter, mama. Birbirukan da ni papa. Ah, taapay? Anya man nanti ibaga dagita a reporter kani papang mo? Panggap ka no kadagiti napapatay asigod at tao tayo. Sinvergwensa! Anya ti kayat aparwaran dagita? At apandamanan nga dapan na kay naig ni papam itinapasamak a krimen kasta kadi? Diyak ka mo, mama. Ngam tinasayahat. Mapan kasarita ni papa. Senyor, pumanaw ako maitayan dito hideout. Ngam, adda kay matan. Adda ka di man ni para medyo kada kami. Iso ngayon may kayo, senyor. Awan, nga masurunak laeng iyabalay. Tay may manan nagiti reporter ket no anyala ditan tidamdamagen na kanya. May papan kadagiti kakadwa tayo anapapatay. Niya, amangan no adda manan panagatap da. Nga adda pan na kainaigyo, iti pan kapapatay dagiti upat at dati akadwa tayo, senyor. Mabalin na kasta, Borog. Ngem di dalaeng naibaga, iti sangon-sango. Ay, sa bagay. Ay, pagpaisumat nga adda pan na kainaigyo, senyor. Tada kayo nga rod ti mastermind. Tondo! Kaemem tangiwat mo, Borog. Tamangan wadda makanggagkin ka asaan tayo akadwa. Ket may sagmak tayo amin. Mama, napanan man ni papa. Tsaka mo, tay-tay nakapanaw dagiti reporter kat nakamisuot mat api manaw. Saan ka di ang nagpakada kada kayo? Saan? Kamakamag pa itay tadamagag kumati papanan na ngam nagdardaras matalimugan iti kutsena. Ne, anda umawawag iti cellphone ko. Amangan no ni papamunda ito eh. Sige, sungbatan nyo. Saan mata naka-phone book kanyak iya? Sungbatan yun. Amangan mat no da napatag na ibaga day tanga umawawag kada kayo. Wan iha. Hello? Da kayo matgayam, hepe. Anya ti bagayo ta nakaawag kay man. Ay, awan ita ti asawak, tarimbuar. Kat jak ampo tinapanan na. Apay ka di, hepe. Anya? Itay pa'y nga awagan niyo ngam sana sumungbaat. Amagano ada na patag akasarsarita na, hepe. Iso di na masungbatan ti cellphone na. Aguray kayo man, hepe. Mabalin yung mat nga ibaga kanyak, no anya ti ibagayo kumay ti asawak. Wan, siyak tong ti mangidanon kan kwa na. Anya ti kunayo, hepe. At hapan, dagiti kabagyan, dagiti napapatay, nga adaan mo ti asawak iti napasamak a krimen. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.